We thank you, Jesus. Masithathe ke lithuba namhlanje kuhlweni simnikeza imbeko kodwa tubefundisi bonke abakhona kule ndawo nomama ubefundisi otata nomama obhuti nosisi abantwana abancinane egameni lenkosi uJesu izalwa kwamdludlu sindisiwe uYesu Kristu wayenza inceba impilo yami ndasindiswa ndaxolelwa izono endandizenzile ndandiphila kakubi nokuphila impilo yokuzisola ngezinto endandizenzile endandingenako ukuzitshintsha kodwa uJesu wandenzela isimanga wafike wabucima ukwenxa bami ngenhlungu negazi ele lakhe khona ukuze mina ndikhululeke ngenxa yokufa kwakhe. Ngiyambonga ke uJesu ngomusa ongako ngoba khona omnye umuntu emhlabeni owayendithanda Jesus wayenako unenzela lonyweba. Masifumane namazwi kafutshane ncwadi yamaRoma ngiyacela sinyukeni sigcwalise izitulo zabantu phambili. Ngicela nje basinyuke sigcwalise izitulo ngaphambili. Ncwadi yamaRoma chapter number 1 verse number 16. Ncwadi yabaseKorinte bokuqala chapter number 2 verse number 1 and 2. Ncwadi yamaRoma chapter 1 verse 16. Ncwadi yabaseKorinte bokuqala chapter number 2 verse number 1 and 2.
akazulwa ngenxa yami niwalapha ade ukuze ndizifihle kuwe nebalela Yesu kuze ndizifihle kuwe Yesu kuze ndizifihle Roma 1 verse number 16. Angasinceda umuntu ahlala phansi ma. Thank you. Bona sulenkosi incwadi yabaseRoma chapter 1 verse number 16. Verse 16. Ngoba ndaba ithi incazo yendaba ezilungileyo. Kuba andinazinhloni ngazo indaba ezilungileyo zikaKristu. Kuba zingamandla kaThixo okusindisa bonke abakholwayo. UmYuda kuqala kwanomGriki. Verse 17. Kuba ngazo kuyakutyhilwa ubulungisa bukaThixo. Uphuma elukholweni buse elukholweni. Njengoba kubhaliwe kwathiwa walulungisa ke uyakudla ubomi ngokhono. Thank you. Amandla endaba ezimnandi. Amandla endaba ezimnandi.
andinazintloni ngazo iindaba ezimnandi zikaKristu. Zingamandla kaThixo okusindisa bonke abakholwayo. UmJuda uqala kwanolunye uhlanga ngokunjalo. Ngezi ndaba zimnandi kaloku kutshilwa indlela uThixo asenza amalungisa ngayo. Kungokholo qha, njengoko zitshoyo nezibhalo ukuthi ngokholo lwakhe olulungisa uyakudla ubomi. Lamazwi abhalwa nguPawulos ebhalela abazalwane baseRoma. Uthi xa ithethayo akanazintloni ngevangeli ayishumayelayo. Sengathi le nto uyithetha ngeli xesha lethu lokuphila, apho kushunyayelwa intshumayelo ezininzi, ekushunyayelwa izinto ezininzi ezibizwa ngoba ziyivangeli. So sengathi ufumana izigxeko kubanye abantu abashumayelayo abenza into yobana abazalwane abaseRoma xa besiva izigxeko kugxekwa uPawulos owayebashumayezile, bathanda ukuhla elikholweni. So uPawulos sengathi uthetha lamazwi ubhala abazalwane uthi le nto ndiyishumayelayo izindaba ezimnandi andinazintloni ngayo. Njengoba inintsi into eshunyayelwayo, njengoba abantu bekhonza besezinkonzweni beshunyayezwe ivangeli abashunyayeziweyo, le ndiyishumayelayo mna sengathi ivangeli yamva. Njengoba abantu beshumayela ivangeli ezitrendayo, mna ndishumayela ivangeli yakudala. Abehlabelelayo eli vangeli lela kudala, lilweni lasikhulula ezolweni. Abehlabelelayo mna ndiphethe ivangeli eliyintsimbi edlezinye intsimbi. Njengathi uPawulos andinazintloni ngale ndiyishumayelayo. Andibazi abantu babashumayele ziphi ivangeli, but le ndiyishumayelayo andinazintloni, ngoba le nto endiyishumayelayo ingamandla kaThixo wokusindisa abantu. Amen. Hallelujah. Sengathi uPawulos uba ngaba ndishumayele le, andiphinde ndisokole ebantwini abashunyayezwe le, because akusabikho mntu ndifowunela ngo-12 ebusuku esithi nantsi impundu lilikhama tata. Akusabikho mntu ndihlupha ngebusuku esithi kunento ezihamba phezu kwendlu, ngoba le vangeli endimnike yona ivangeli yamandla wokusindisa abantu. Andifumani into ezilandelelayo esithi umntu seyinendoda enkulu ngaphakathi uJesu aphinda adinga amanye amadoda amakhulu. Le ndimnike yona iyanesa, yenza uba umntu anele, yenza uba umntu athembele kuyo. Akahlangani nale aphinda afuna amandla kwezinye indawo. Le ndinike yona ingamandla. Izulu lithembele. Lithembele amadoda. Xa ihamba uJesu eshiya la madoda, Ncwadi yeZenzo chapter number 1, emveni koba ewaxelela ku-chapter number 16 kaMarko into efuneka bayishumayele. Ku-chapter number 1 into endicinga uba bekufanele uba ubashiya nomkhosi wamajoni waseRussia nezibhamu ezikhulu, xa isithi kuwo la madoda makahambe ilizwe lonke eshumayela le vangeli. Apha kule ngqondo yami yapha kwaJwanini sengathi bekumele uba ubashiye nezibhamu ezikhulu, ngoba indawo abazongena kuzo zindawo ekuthiwa kungenwa kuzo. Abantu abazodibana nabo
Ngabantu abakwazi ukuthi ilanga libalele lihlaba umhlaba badudumise izulu line ngoku. Abantu abazodibana nabo ngabantu abancanywe ngamakhaya nasilali, ngabantu abangongcanyelweni apha kule ngqondo yasekhaya. Sengathi uJesu bekumele uba uthema ibashiya wabanika izikhali ezasidumile zamaxesha, but uJesu isimanga senzayo ubanika ivangeli, banika umyalezo uthi le ndininika yona into akukho ndawuni nongayivi maningene nale. Akukho sigebenga sinoma phambi kwenu maniphethele le ndininika yona amandla koyisiziswa nobukumkani. Hallelujah. Anazinhloni ngevangeli eniyishumayeza abantu, ngoba le vangeli ingamandla kaThixo wokusindisa abantu. Verse number 7 uthi xa ithethayo, ngoba ezi ndaba zimnandi, le vangeli ityhila indaba uThixo enza ngayo abantu babe ngamalungisa. Le vangeli esiyishumayelayo ityhila indlela uThixo enza ngayo abantu bashukane nezimbo zakudala. Le vangeli esiyishumayelayo ichaza indlela uThixo eshukanisa ngayo abantu nobubi babo. Le vangeli ichaza indlela uThixo abulala ngayo abantu abadala, afuza abantu abatsha ebantwini. Hallelujah. Sengathi uPaul ubavala umlomo bonke abantu abashumayela ezinye izinto, sengathi ubavala umlomo bonke abanye abantu abathi nansi indlela yobulungisa. Sengathi uPawulos leli vangeli igarantwe lizulu uba ongashunyayezwanga le makalibale ngombuso wezulu. Yile nto ethe Galati, andikhathali noba ngekho isithunywa sisuke ezulwini lesithathu sinishumayeze enye ivangeli engeyiyo le, eso sithunywa masibe phansi kwesiqalekiso. Eso sithunywa asiqalekiso. Yeyiphi le vangeli? Ncwadi yamaKorinte okuqala chapter number 2 verse number 1. Yeyiphi le vangeli athi uPawulos thina sashiywa nayo madoda, asazi abanye abantu bashiywe nani, kodwa lethi gugu ile vangeli. Verse number 1 and verse number 2. Mawethu bokuya bendinihambele ukuze dinazise indaba zikaThixo ebesingaziwa mntu, andizanga ngabuciko bakuthetha nalwazi. Ngokundandisekuni ndizonishumayeza, ndizonixela ngobungqina bukaThixo. Andizange ndiphathe isilungu nabuciko nabulungu. My God. Zange ndiphathe into ezaziphatheka ngesandla xa ndandisiza kona. Zange ndiphathe into ezaziklefa xa ndandisiza kona. Zange ndiphathe ezi dictionary zasiGreek naziHebhere xa ndandisiza kuni. Ndandinazo ndazishiya endlini. Jesu. Zange ndiziphathe certificate zami ndandinazo emthethweni wokwazi umthetho kaMose. Izidange ndandinazo ndashiya ekhaya ndinazo. Zange ndiziphathe mandisiza kuni. Ubugorha bami ndandinabo bokuhamba ilali ngelali ndindedwa, ndifika abazalwane begcwele indlu ndibabambe ndindedwa
ndibafake entolongweni. Zange ndise ngabugorhe ndandinabo ndingasindiso. Into endandiyiphethe kuni nantsi kuvesi number 2. Isihloko sithi uPawulos ushumayela uKristu ebethelelwe emnqamlezweni. Verse number 2. Kaloku ndagqiba kwelokuba ndingazinto phakathi kwenu. Ndagqiba kwelokuba mandisisa kuni bantu abafundileyo abanezinto. Uba niyathanda nithi uJob uPawulos. Uba niyathanda nithi aka-understand uPawulos. uPawulos uyabonakala kamlandela uTikTok. uPawulos uyabonakala kamlandela uFacebook. Akazazi izinto eziphendayo esunyelwa namhlanje. Uyabonakala nendlela ashumayela ngayo. Akayazi indlela yokushumayela entsha. Ndakhetha ufika kuni ndingazi nanye into. Kaloku ndagqiba God. kwelokuba ndingazinto phakathi kwenu ingenguye uYesu Kristu, naye ke ebethelelwe emnqamlezweni. Zininzi izinto endizaziyo ngokwemvelo 1. Number 2, zininzi izinto endizaziyo nangoJesu. Ndiyamazi uba wazalwa yintombi uMariya uJesu. Zange ndise nayo kuni. Ndiyamazi wathatha izonka zasihlanu nentlanzi ezisixhenxe. Watyisa amawakawaka amaninzi. Zange ndise nayo kuni. Ndiyayazi abafileyo wayebavusa ngezwi. Zange ndise nayo kuni. Endeza ndiyiphethe inye nguJesu ayehamba phezu kwamanzi, yena elenga esiphambanweni. Nathile nafika ndayithetha kuni nguJesu naye elenga emnqamlezweni. Ndathetha ngento zambini kuni uJesu nesiphambano. Thank you Jesus. uJesu nesiphambano. Ngoba uJesu osindisa abantu ayingoJesu nezonka. uJesu osindisa abantu ayingoJesu nenhlanzi. uJesu osindisa abantu ayingoJesu nemali. uJesu osindisa abantu ayingoJesu nentsikelelo. uJesu osindisa abantu nguJesu nomnqamlezo. Ungabihlanganisa nazo zonke ezinye izinto uJesu. I-answer yalapho yophuma ingu-0. But uJesu mawumhlanganisa neGolgotha. uJesu umyeke hamba phezu kwamanzi, Yeke hamba phezu kwamanzi. mlingalenge, Thank you Jesus. myeke zalelwe esitalini samahashi, myeke ayibale kuHerode ndithethi ngaye, mlinga bethelelwe ube sewuthetha ngaye ebethelelwe. Ngoba inyanga abantu ikuJesu xa ibethelelwe. NaseGetsemane akancedi bantu xa iseGetsemane. Oh yes. Xa ikaPilato akancedi mntu kaPilato. Mlindi mlinda lenge, ngoba mayilenga kunento ezawuphuma ngasekunene. Jesus. Igazi namanzi Thank you Jesus. elizobalela imikhozo ngakwelo cala lakhe, khona ukuze abanesono bahlanjwe bahlanjululwe. Thank you Jesus. Belogazi anahlabela ewisile olelwa siphiliswe ngezo nhlungu nangelogazi
siyahlanjwa esonweni zethu. Lelo gazi lakho. Yiyo lonto xa isahamba nabethola umnqamlezo esawubelekile ngumnqamlezo okhwele kuJesu. uJesu akakakhweli kuwo umnqamlezo, isengumnqamlezo okhwele kuJesu. Akakatsho ubaba ubaxolele, ulinde ibe i-vice versa, ibe nguJesu okhwele emnqamlezweni. Okubi uJesu okhwele emnqamlezweni yaphohla ingonyama yathi bawo baxolele ngoba bakwazi. Uma ngabe uJesu wayefane nomdludlu lo, abafelayo, abambethelelayo, abazondi, ngiyayiqonda uba ifoolish kangakanani lonto xa efela ukuba mabaxolelwe kodwa yena angabaxoleli. So ngiyambona kunyanzelekile noba bangamenza obuphi ububi, because ufela uba baxolelwe akana chance yokubazonda. Because uba baxolelwe ngubawo bazondwa nguye still. So uyanyanzeleka noba bamenzani axole, so that bezoxolela kuva. Akukho ukuxolelwa kwesono lingakhange libe khona impalalo yegazi. Yeah. Nezinto eyenza abantu bangasindiswa kungenxa yobana abaziqondi uba abasindiswanga. Yes. Into eyenza abantu bangasindiswa abaziqondi uba abasindiswanga. Amen. Xa uhlala nayo le ncwadi yamaRoma inendaba ethi umntu lo uzalwa eyidinga ivangeli. Njengoxa ndithethayo, esona sidingo sasikhe sasikhulu somntu ongasindiswanga ayomali. Kuvuke bexoka abantu badla ngobhala apha kwi-status bathi ingxaki endinazo zidinga imali, ingxaki endinazo zidinga indoda. Kuvuke bengazazi ingxaki abanazo, because yona ngxaki yakhe yankulu emntwini ongasindiswanga kungaxwela izono zakhe. Eyona ngxaki yakhe wanayo umuntu ongasindiswanga ukungasindiswa. Xa kunolunga le yokusindiswa, soze aphinda abe nazo ingxaki ezidinga indoda, soze aphinda abe nazo ingxaki ezidinga imali, because uJesu uyanelisa. Wenza njani uJesu? Uyanelisa. Jesus. Hallelujah. Ndagqiba koloba mandisiza kuni ndingazi nanye into ingenguye uJesu elenge emnqamlezweni. Ngokuxolelo lwesono siluthola ma uJesu elenge emnqamlezweni. Uxolelo lwesono siluthola ngoJesu elenge emnqamlezweni. Useyilize emhlabeni uba ngaba kuye kwenzeka ngelishwa mayizohamba kwatsala igazi lakhe le-DNA samane sitofwa ngalo njenge-vaccine ye-COVID kwenziwe ilize. Hallelujah. Kodwa Yesu. Because igazi lakhe asilidingi lisuke lebo, igazi lakhe silidingelenga emnqamlezweni. Jesus. Makalenge yo. Ndiyayikholwa le nto yobuJesu lo. Ngoku wayekhula wayekhakhubeke phantsi njengabanye abantwana saliphotha elo gazi. Wayeke walimala naye ekhulela hlanye amacingo rhubuluza layekwa elo gazi. Walinda walenga eGolgotha kodwa nali igazi elokusindisa abantu. Mayilenga akalenge ngoba njani makalenge. Hallelujah. Uba
usathulisa saqhuthelwa ngayo ingwelo sithetha ngayo akalenge lindale. Hallelujah. Amen. Bakadibane nomthi madoda. Makalenge eGolgotha. Abasabela wehlatshwa. Golgotha. Hallelujah. Hallelujah. Andisana mazwi okuphinda ndithethe emveni koba ndithe wahlatywe eGolgotha. Andizazi zingaphi into endinozibala endizizuze ngoJesu olenge eGolgotha endinosuke ndikutsho haleluya, 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 haleluya. uJesu olenge eGolgotha undihlabelele isiwe haleluya. Soze ndisibale endizizuze ndiziselebrate komnqamlezo endiyokuhlabelela kuhaleluya. My name bona umama wakhe abona umfundo wayemthanda kade kumfundo wayemthanda nyana nakunyoka nyoka nakunyana ophi ngoba uJesu elenga esiphambanweni inhlanganisa abantu noThixo nehlanganisa abantu nabantu. Nyana nakunyoko ngoba bahlangene noJesu elenga esiphambanweni bayagoduka bayoma kwabo bathi mama ndikulilise iminyaka eminingi ndiyaxolisa. Abahlangene noJesu elenga eGolgotha abahlali namakhelwane babo benjalo abahlangene noJesu elenga eGolgotha. Kuhlanga nemilambo kuhlanga nemihlambo eyalanayo. Sengathi uJesu uPawulo sibonile lento emabandleni kuyakhonzwa abantu abasinyeze bangena esikhonzweni. But iproblem esinayo abakhonza apha bangena next door ngoba besinyezwa kuthiwa thina singamathile man. Uthi uPawulo silevangeli hlanganisa imilambo ekuhlangana nayo abangaba phuwe bangene ngabo abangaba phuwe bangene ngabo hlanganisa uJesu. Lokho umuntu oshunya Yesu elevangeli abakuhlangana abantu abathetha ngoJesu Kristu sindisa xwele izono balapho. Ukuthi uJesu incwadi kaYohane chapter 8 apho ndikhoyo kulapho icala sami sikhoyo. Bonke abantu abashunya Yesu evangeli engakhange ibe yiyo le ubeva besithi ngoba sengena kule nyitho thina besiye ngesabo bashunya Yesu man bezaba ngaphambili boma izandla bayamkela lento abeyishunya Yesu bayakhonza bayashunya Yesu kodwa sabahlangane naye ongayitheni bafuna beswa ngapha sihlangana ngendaba eyi-1 uJesu ongohlamba asuse isona sehlabathi. I don't care ngoba khonzele emkhukhwini, I don't care ngoba khonzele entabeni, I don't care ngoba khonzele emqolombeni, I don't care ngoba khonzele upstairs, as long because uJesu yedwa xa behlabelela abo bathi ndiyakholwa kubudlelwane babangcwele nakuyo yonke ihlamente engcwele ekulo lonke ilizwe. Nathe lapha kule nkonzo nikhonza kuyo ekulo lonke ilizwe. Haleluya. Sifumo sona. Bivangelo khona yiyo
ithi sisindiswe sodwa apha. Ivangeli mana ndiyali ayiyo le. Hayi. Ayiyo le. Ngoba le ikuVushumayela usekhaya. If you keep what sakhala ilukhalisa pha ilo yedenelia imizi bengathi ivuthwa anikhathali ukushumayela bani ndikhathalele ukushumayela bani ayikhathalanga mshumayeli khathalele inshumayeli lushumayela ushumayela bani ayingekho indoda enkulu inkonzi yema because kume indoda engasabileyo ayingekho i-absent iseMauritius iphume nomama inkonzi yema because kushunyayelwe ivangeli engakhange beyiyo yagqiba kweloba mandisa kuni ndizashumayela yonke into enandiyiva ishunyayelwa ndize ndishumayela uJesu naye elonke eGolgotha. Utata kaJesu wayeyikhapenta. Ndiyayikholwa lento yoba wayekhambe notatakhe xa kuyogqalwa imithi. Athi mayisemthini kuqhephukisele alenge emthini abukele uThixo athi uyalenga emthini but guys alikaphuli ngoba lo Jesu ndimfunayo nguJesu olenge emthini number 1, number 2 ophuma igazi ephangweni. Ingakho iBhayibhile ithi uJesu maye emthini incwadi yamaHebhere ithi walidela ihlazo. Wenza njani? Andithethi ngale nonsense nabadlala lapha eTV kaJesu efayo kaJesu obhinqe enapkeni. Lo Jesu ndithetha ngaye we hung naked. Usiqonda bathi Clevis asimbethelele emagxalabeni ndiwenza zibethele emagxalabeni exhonyiwe inguye yedwa phaa phezulu simbukele ziyamazi buzothi xa sixhoma samthiza so that kungafihlakali wadela ihlazo. Wase phambi komamakhe. I don't think I understand le nto. Indlela anenhloni ngayo umntwana ongumfana ukuhlamba phambi kamamakhe. Umntwana ongumfana angahlamba phambi kwamantombi, angahlamba phambi kontangandini, angahlamba naphambi komama wakhe kamayitshadile, so ngahlambe phambi komamakhe. uJesu bamthatha bammisaze umamakhe khona. Bekhona abantu apha ababemane besithi Rabbi, umhlekazi omhle. That day umhlekazi omhle hung naked. Amen. Hallelujah. Badela ihlazo. Sengathi uzobuza abantu banamhlanje abathi yo ndingayithini le nto madoda yokusindiswa nefamily yami kusathu izinyanya ngokuhlazeka uJesu wadela ihlazo. Ndizayithini le nto yokusindiswa ndoda kule nkonzo yam ngoba kule nkonzo yam ayifuna ukwenza sindisiwe kuhlazeka uJesu wadela ihlazo. Ndizayithini le nto wangatsholi ndoda zomthini bani uJesu wadela ihlazo. Sosuhlazeke ukodlula uJesu elenge eGolgotha.
Manaphuzela le nto. Zamntana mfanelesa. Thank you, Jesus. I got it. Thank you, Jesus. Amen. Now, kwathi nancinci ngumntwana lo wayibona ngumntu ayike sesikoleni ngoku yintoni ngumntwana kuthi ngumntu onjani umntu iyafi umntu ngumntu lo nihamba nama ndithe na kwathi nto encinci khonelazo ke phanda zakombe namuhambese niyambona uba akanangxaki ngoba ngumntuni umntwana yeke mntaneni na nceko khulile zakho yabona umahluko na uJesu akangomntu uThixo uJesu yilo unguThixo nokuba ngaba kulihlazo ukhulula komntu phambi kwabantwana bangaka bayingcosana apha endlini kubekelephi kuThixo mayizokhulula meza phambi kwesidalwa awasidalayo kutsho uThixo naked batsho umhlaba naked balibaye kutsho uThixo naked Pastor ndifuna ukuyenza umhlaba ndifihla ubuze bomdali wami ose phambi kwabantu. Hallelujah. Amen. Sengathi amadwala athi Hallelujah. thina senza umqala namhlanje sitha ngobhodlozwa ngemasini ezinamandla singamadwala but namhlanje because uThixo ulenge emthini ungathi abantu sinobalibazisa asinoqhekekela ngokwethu banabona umangalisa abantu xa amatshe hekekela ngokwawo bangayeka ufocus kuThixo oze bangafocus kumadwala asiqhekekelayo indalo yaba in defense of uThixo olenge Golgotha ebulawa ngabantu. Amen. Hallelujah. Where's the Bible ithi ithi bonke aba babembethelele mayibuye bazambona uyabazi abantu abambethelela uJesu ndim nawe. Amen. Because uba ngaba mna nawe sinasona akalenge Golgotha uJesu. So abantu ababethela uJesu akuthethwa nawo ezikhongwane because izikhongwane sizongqinela lento mna nawe sesiyenzile yokumxhoma eGolgotha. Amen. Because uba ngaba thina simxhoma ngeGolgotha nxa izono zethu izikhongwane azisebenzi. Amen. That is why incwadi yamaHebhere isithi bonke abantu abayalayo le message abayalayo indaba kaJesu liqhwane lonxenxezela isono bayibethelele okwesibini imvana eCalvary. Amagama phandle bakushunyela ngolhlobo kuthi abantu abafuna uJesu bathi abantu abangenaJesu se-right benza la msebenzi bayamphinda okwesibini. Hallelujah. Bear in mind uMoses owalishaya kabini idwala Hayi. uMoses owalishaya twice idwala zangaye eKanana kuba ngabe umshaya wesibili uJesu unathemba lantoni ubuyaya wena eKanana. uMoses wayengumthunywa kaThixo ethunywe nguye uThixo ezitshila kuThixo wamosha umbethelela twice. But uJesu because idwala ulibethelele kabini awuqualify. Lento ebuza nombhalo wamaHebhere uba xa sisala olu usindisa Ndiva xa sale olu usindiso siyawusinda njani? Siyawusinda njani? Because ababesenyongweni kaThixo xa babetha kabini idwala sabasinde. Wena ukudele ngoba umfuna lo Jesu uyawusinda njani ke?
abengazange basinde besekhwapheni lakhe. Mayibiza uMoses uthi ngumhlobo wami. uMoses angasinde. I-best friends zakhe asinde. Sobeke laphi enemies zakhe. Ngoba umuntu onamlela umuntu noThixo umuntu uJesu unenga. Ndaqhela kwalo mavesi namanje. Thank you Jesus. Kaloku ndagqiba kwelokuba ndingazinto phakathi kwenu ingenguye uYesu Kristu, naye ke ebethelelwe emnqamlezweni. Because of ixesha lam liphelile, ngicela uma kule ndawo wonke umuntu odinga kushunyayelwa uJesu ebethelele emnqamlezweni adecide, ngoba umuntu ene-choice uba ndi-right kuJesu. Akohlukanga kubantu ababexhoma uJesu eGolgotha. Na unokubala wena uba kule nto eyodwa seyishunyelwe yangapha ebethelele eGolgotha, sewumxhome kangaphi wena eGolgotha. Nokubala ilishwa lelo kuba nangomzonzo bendishumayela uJesu ephi wena umenza njani ngomzonzo. The only way to salvation is Jesus Christ. Umunye umuntu onocima ububi obenziwa ngumuntu ezantsi emhlabeni, ububi obenze ebantwini, ububi obenze kuwe, nobubi obenze kuye, uyedwa angakuxolela uJesu mawunoza kuye usithi Jesu ndingumntwana wakho noko ndomnileyo, ndiyavuma ndingumoni phambi kwakho, ndingumoni simeni ngenyawo phambi kwakho, ndinetyala Thixo ndandithela Yesu lakho Sebelah jauh gue kamera dengan sebulan itu. Siapa yang Yesus? Bola bersama Bapa. Ilana mosu takafar. Ilana mosu takara. Sosina gawe. Ulenge Golgotha. Kingumoni nala likulonke phambi kwakho shaya lona losataka nala indolo amalikacha wasena lesitali asataka basi emilenja Jesu ikoseke bageleyo yekamaliga Jesu Kristu wasena sagreta hallelujah. Father, we thank you. We thank you, Master Jesus.
simo kubuhlazo bakho, simo kubulinyazwa. Siyabulela, siyabulela, uhlatshelwe thina, ulinyazelwe thina, uhlatshiwe, uhlatshiwe, uhlatshiwe. Hallelujah, 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 oh, thank you, Jesus. Superbe vala besho wako, superbe wamasu, amhlanje before standards, full standards anabantu ababili, sisavala sizethandaza. Babina babantu futhandaza nabo, ngabantu abathi namhlanje wokuqala kumuntu athi Yesu ngikuyena, ngikuyena Jesu, ngiyakudinga empilweni yami Yesu. Ngifile namhlanje ukuba wahlatshwa, uhlatshelwa izono zami. Ngikuyalo Yesu, ngena empilweni yami. Ngifuna ukuthandaza nalo othi ngikuyalo uMami bami, ngiyakunikela, andikunikela endaweni, andikunikela emapostoli, kodwa uMami bami Jesu ngikunikela wena. Isandla sakho phezulu siyathandaza, nomuntu otshola athi Jesu iyona impilo yami Yesu, bayiphatha isandla sakho. Phakamisa ingalo yakho kakhulu nisibone isandla sakho. Kwasikusikelele dadewethu, kwasikusikelele mfowethu, lolu isandla sakho sase-right siyathandaza. Owesibili umuntu engathandaza naye kumuntu enhliziyweni yakho athi Yesu ngiyacela, ngicela namhlanje ukuqalela i-salvation yami. Ngisindisiwe mna, kodwa namhlanje ngicela insindiso yami uyiqalele. Phakamisa ingalo zakho wena uthi Jesu ngicela uqalela kwi-salvation. Kunazinto ezimbekileyo zadishaya zadikholwa, kunazinto ezimbekileyo zadibetha zadisindisiwe zadehlukanisa nawe, kodwa Jesu ngikuqalele. Phakamisa ingalo zakho, bemelule izandla, sondela ngaphambili siyathandaza. Sondela dadewethu, sengifuna ukuthandaza nawe namhlanje, sengifuna ukuthandaza nawe namhlanje. Siyathandaza, siyathandaza, ungabi sasala mfowethu, siyathandaza.
umlomo wakho uthandaze. Oh Nkosi, alikho enye idwala elifana nawe, ayikho enye inqaba efana nawe, akekho enye uThixo ngaphandle kwakho. Wena ugibele emafini njengenqwelo, wena uyinqwelo yokulwa ka-Israyeli namahashe omlilo, uyinkosi yolusuku, uyinkosi enamandla. Akeme wena wedwa, ubujawaphi igama lakho, ubumdala wezinsuku. Siyabonga Nkosi, okungenzanga ebantwini wena Nkosi kuyenzeka. Wena Nkosi akujulele enhliziyweni yethu. Wena Nkosi apho singaboni khona thina. Siyabonga Nkosi, siyabulela. Siyabonga Nkosi, siyabulela. Uyabakhulula Nkosi abantu bakho, uyabakhulula Nkosi abantu bakho, ubakhulula Nkosi nasemakhayeni wabo. Siyabonga inkosi yenkazimulo, inkosi efanele ukuphakanyiswa. Wena wedwa Nkosi waqoba ukufa, wavuka kwalabafileyo. Wena wedwa Nkosi wachitha igazi lakho elinamandla. Siyabonga Nkosi yamakhosi, siyabonga Nkosi ephakeme, siyabonga Nkosi yezulu, siyabonga Thixo wethu olungileyo. Egameni likaYesu waseNazaretha siyabulela, in Jesus name. Siyabonga. Uphakame izingalo zakho sowumela phambili, ungawathetha namazwi athi Nkosi Yesu, ndiyakwamkela, ndilivile izwi lakho egameni lenkosi yethu uYesu Kristu ophilayo. Ndixolele izono zam, ndixolele amatyala endiwenzileyo kulo mhlaba egameni likaYesu. Nkosi uYesu, ndiyakwamkela, libhale igama lakho encwadini yobomi egameni likaYesu waseNazaretha. Cela umbeke izandla Tata umfundisi. Siyabulela kakhulu Jesu. We thank you ngalo mphefumlo ngomano mboguqamayo izulu libangelyayo. Hallelujah! Siyabulela! 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 Hallelujah! We thank you Jesus. Siyabonga kakhulu Jesu egameni lenkosi. We thank you Master. We thank you Jesus. We thank you Jesus. We thank you Jesus. We thank you Jesus. Bonakala kwenkosi. Vele beminima Baba wethu sithakazela Nkosi umvuselelo. Sibonga isithaka sakho ophethe kahle kule ndawo. Siyabulela kakhulu egama lenkosi Jesu. Siyabulela kakhulu, cela sikhome izandla sonke sibuyele izwi lenkosi. Siyabonga. We thank you very much. Siyabulela Nkosi yomisa, siyabulela Nkosi yamandla. Sibonga isithaka sakho, sibonga izwi lakho Baba wethu namandla. Khonanda iphethe nathi kule ndawo egameni lenkosi Jesu. We thank you Master in Jesus mighty name. Siyabulela Jesu ngegama lenkosi. Amen. Cela sibethele uThixo izandla egameni lenkosi yethu uJesu. Siyabulela kakhulu bathandekayo, siyakhonza apha ekuseni ngo-5 sikhona kwinkonzo ye-morning devotion. Siyahlangana apha kule ndawo ngo-5 egameni lenkosi uJesu. Amen. Siyakhuthaza kakhulu kubathandekayo ukuba bawuthande umthandazo wasekuseni.